Allah Taala barыңыздардын ниетиңиздерди, тилегиңиздерди кабыл кылган болсун. Анан дагы эң негизгиси барыңыздардын орозоңуздарды Кудай Таалам кабыл кылган болсун иншалла. Биздин ошо бүгүнкү темабыз орозонун фазилеттери жана таквалыкка жетүү жолу дейт. Орозо жөнүндө билесиздер аяттарда келет го. Я айюхаллазина аману кутиба алайкумус сияму кама кутиба аллазина мин qablikum лааллакум таттакун деп туруп Курандан келет. Эми ошол бүгүнкү темада орозо жөнүндө сүйлөшөбүз. Кудайым буйрса. Орозону мисалы парз болуусу бул ошол аятта келген. Курандагы аятта келген. Анан ал аят көбүнчө баягы бизде устаздардын өткөн ошо алымдардын айтуусу боюнча ошо Рамазан айында түшүрүлгөн аят деп айтылат. Эми Аллах Таала Куран Каримде айтылды. Негизи бул орозо жана 5 бардын бирөөсү бизде. Орозо бул 5 бардын бирөөсү. Ошонун парз болуусу бул аятта экен. Я айюхаллазина аману кутиба алайкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Муну неме кыргызча мантса, иман келтиргендер, силерге орозо парз кылынды, мурдагы үммөттөргө парз кылынгандай таква болууңар үчүн дейт. Эми мурдагы үммөттөргө да орозо парз болгон экен, бирок эми аларга кандай парз болгон, орозону кантип кармаган, биз аны билбейбиз. Куранда Алла Таала айтты, мурдакыларга орозо парз болгондой силерге дагы парз болду дегенби? Демек, аларга дагы орозо кармоо парз болгон. Анткени Аллах Тааланын сөзүнө биз 100 эмес 1000% ишенишибиз керек. Андан кийин бул Рамазан айы, Куран түшкөн ай, ошол себептен бизде Рамазан айы бул өзгөчө биз кабыл алабыз. Рамазан айын өзгөчө кабыл алабыз. Эми бул айда мусулмандар таң аткандан күн батканга чейин тамак аштан, суусундуктан, анан жубайлык мамиледен тыйылышат. Бул жөнүндө Аллах Таала Куран Каримде дагы айткан. Анткени башында билесиздер, орозо парз болгондо, мисалы эртең менен биз оозду бекиттик да. Оозду бекиттик, кечинде оозду ачтык, болду. Ошондон кийин эгер уктап кала турган болсок болду. Ошол бойдон ооз жабылып калган да. Анан сахабалар кыйналып калгандары болгон. Ошондон кийин бизде эмне? Таң аткандан күн батканга чейин орозо кармагыла. Бул жерде бизге уруксат берилген нерселер дагы айтылган. Мисалы түндө, мисалы орозо убактында аялга жакындык кылсаңар дагы болот дейт. Ооз ачкандан кийин, мисалы. Кээбирлер болсо ошо маселени дагы орозодо көп сурайт да, бул кандай болот экен деп. Эми Куран түшүрүлгөн ай, бул айда мусулмандар таң аткандан күн батканга чейин тамак аштан баарынан тыйылат dedi. Куранда айтат: "Шахру Рамадан аллади унзила фихил Кур'ан худан лин-нас ва байинатин минал худа вал фуркан. Фаман шахида минкум аш-шахра фалиясум." Рамазан айы анда адамдар үчүн туура жол жана акыйкаттын ачык далилдери болгон Куран түшүрүлгөн ай. Ким ушул Рамазан айына күбө болгон болсо, аны ошо орозо менен өткөрсүн дейт. Демек, Рамазан айында орозо кармашыбыз керек. Бирок тилекке каршы кээбилер орозо жөнүндө көп суроо берет да. Мисалы башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн кармасак болобу деп. Эми ал болот. Бирок жаш балдар үчүн да. Мисалы 5 жаштагы, 6 жаштагы балдар үчүн болот. Башында 3 күн, ортосунда 3 күн, акырында 3 күн кармасаң болот деп уруксат берсек болот. Анда дагы мисалы башында түшкө чейин орозо кармап алам деп түштө тамак берип коюп, эртеси күнү саат 2-ге чейин, андан кийин саат 4-ге чейин ошентип жаш балдар үчүн үйрөтсөк болот да. А чоңдорго дагы болот. Анда бир жолу бар. Чоңдордуку бир аз башкачараак. Чоңдордо 3-кө бөлсө болот. Ал мындай: башында 10 күн, ортосунда 10 күн, акырында 10 күн кармап коюш керек да. Жаш балдардан өзгөчөлүк ошондой. Чоңдордукучу болот, бирок чоңдорго дагы. Эми Рамазан айынын артыкчылыгы, Рамазан ушунчалык берекенин айы жана ырайымдуулук айы. Рамазан айында ушунчалык береке кирет дейт. Кылган амалдар көп сооп берилет. Мисалы, эгерде сүннөт окусак, фардын сообу жазылат дейт. Фарзга 70 эсе көбөйөт деп коет да. Карасаңыздар, орозодогу сооптор. Анан Куранды көбүрөөк окушубуз керек. Куранга маани беришибиз керек орозо айында. Эми күнөө кылгандардыга тобо эшиги дагы ачык. Ошол себептен карасаңыздар, арак ичип жүргөндөр да орозодо бира ичпей коет да. Орозонун берекеси да карасаң, ичпе дебесең деле кой, уят деп туруп, орозону урматтап, мисалы ичпей койгондор көргөнбүз да. Тамеки тартпай койгондор бар. Орозо себептүү тамекини таштап койгондору бар. Негизи бул адам өзү үчүн эле негизи. Орозону биз Аллах Таала үчүн кармашыбыз керек, өзүбүз үчүн эмес, Аллах үчүн. Мисалы өзүң үчүн баягы мен арыкташым керек, анан фигурамды сакташым керек деген ниет болбош керек.
Allah'ın razıçılığı için boş gerek de bu yerde. Hem Peygamber'in de bir hadisinde kelet. Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zambihi. Kimdeki Ramazan ayında iman menen jana soğup ümit kılıp oroza karmasa anın ötken günleri keçirilir deydi. Ötken günleri keçirilir. Değil mi? Huday Taala özü keçirimli zat eken. Allah Taala özü keçirim deyip atkan vaqtda biz oşol Allah Taala'nın mümkünçülüğünü faydalanıp kalışımız gerek. Oroza tutuşunun soğuğu çeksiz. Sebebi orozanın soğuğun Allah Taala özün berem degen. Yemi ibadetlerin sultanı, padişası bul oroza eken da. Misalı keyir adamlar men orozam dep koyuşum mümkün karmagan emestir da biz bilbeymiz da tura. Orozam dep koysa biz işen işimiz mümkün. Ha oroza eken deymiz. Mümkün al karmagan emes. Biroq Allah görüp durat da. Oşo sebepten Allah ne deydi? Bardı kim oroza karmasa orozanın soğuğun men berem deydi Allah Taala. Oşondan biz Allah Taala üçün karmaşımız gerek. Hadiste kelet kullu amalu bani Adam lahu illa savm fe innehu li ve ana ajzi bihi. Adam balasının her bir amalı özü üçün, alem orozo men üçün. Anın soğuğun özün berem deydi. Yemi? Bul degeni orozonun bir özgöçü darajasını körsötüp turadi. Orozonun darajası, barkı özgöçü eken da. Allah üçün karmaşımız gerek. Yemi bul oroza jön gana bul açka жүрүү эмес да. Oroza bul ne sabırdılıkты үйrөтөт экен да. Misal orozada orozonu niyet kıldık mı boldu. Keşke çıdayımız da sabır kılabız da. Orozadan başka vakta bayağı nefsin oynansa nefsinin aytkanını kılıp jep alışın mümkün. Nafillele o oroza nafilde kiyindele karmap koyamın da dep. Je biri konoka çakırsa açıp alışınız mümkün da. Biri orozada biri konoka çakırsa dil açmayımız da. Sebebi keşke sabır kılab Allah için karma atam dep bizde oşonda bir niyetimiz var. Oroza oşo nefsini tarbiyalauga jardam beret eken. Misal nefsine jön koysoň künde tort jegisi kelet, künde şaşlık jegisi kelet. Tamakты har 2 saatte jep turgusu kelet da. Biroq biz ne jok. Allah Taala buyurgan, taң atkandan gün batkanга çeyin men eç nerse jebeymin dep turup ne nefsimizni biz tarbiyalayt ekenmiz. Eger de biz oşol orozonu jaklap karmay turgan bolsak, demek biz nefsimizni tarbiyalap muhtaç kedi kembagallardın avalın düşünet ekenmiz da. Keçke açka жүрüp, mına demek kurtak açkanlar, kedi kembagallar uşunday kurtak açat turbayбы dep turup, oşol nerse bizdin başımızga kelet eken dagın boorkerlik payda bolat eken da. Biroq degen nerse var da, keyir adamlar var, orozada mildet kılat, men orozamın dep turup, ertemenen dagı birinci, ekinci jeyit, keçinde dagı birinci, ekinci jeyit bayağı жерdeçi. Özü negizi orozada azırak jeşibиz gerek da. Misal jumuşubuzda bir ayga bir jolu 30'ga çıkabız mı? Aşkadan bir ay es aldırışыбыз gerek da, yılına bir jolu. Biroq biz orozada çarçatıp koyuyoruz tuğanlar. Oşonday. Koşulaslar maga. Teskerince çarçatıp koyuyoruz da orozada. Orozada bir yıldık jep koyuyoruz mu? Bir ayın içinde çıkıp bayağı jeri. 300 var da men orozamın dep turup, büt produktlardı alıp, bazarda ötpegen nesler ötüp keteti bayağı jerde. Soda jürgünler soda jürüp keteti. Orozo ne? Orozo alış gerek, yeş gerek de bayağı jerde. Bir oşol wagtda bizim bir koşun az boluşu mümkün. Al cumasına bir jolu ısık tamak içpey жүрген koşunlar da boluşu. Biroq aga biz köngül bölmeybiz. Huday saklasın. Oşolara da biz köngül bölüp koyuşubuz gerek. Hemen orozada tildi saktaybiz, közdü, jürekten çıkan jaman nerselerde da biz saktayt ekemiz da. Orozada koy oroza karma atam emi koy biröni gıybat kılbayın dep. Jok degende orozada gıybat kılbayın dep. Orozada tildi tiyat ekemiz da. Biroq keyler var, aşkızdan men oroza karmagan tili oroza karmabayt, kulağı oroza karmabayt. Her nerseni süyleyt tili, kulağı her nerseni ugat. Gıybat degen nerse var. Orozada jok degende toktaş gerek oşonu. Gıybatты bilesizler ha? Gıybat degen Allah Taala Kur'anda aytat, özüңнен bir tuğanыңнан etin jegenge barabar deydi. Biröөнүн артынан süylep gıybat kılsak. Biroq al gıybat жалгыз жей албайт экенсиң да, bir tuğanın etini. 2, 3, 4 bol, körök bolsa tattуу bolot eken da gıybatçı. Huday saklasın. 2 adam biröөнү süylep atsa, ança damı çıkmayt eken, 3-üncü adam koşulsa, bardyk ortak altıp gıybat kılıp jamandasa, damına çıkıp etken de bayağı çık, Huday saklasın. Jok degende orozada oşondan satalal tuğanlar. Çındığı orozo dene menen gana emes, bul ne jürek menen da karmalat eken da.
Жүрек менен кармалат экен. Анткени биз толку боюбуз менен, жүрөгүбүз менен, тилибиз менен баарын кармадык. Анан биз айтат, ораза кармаган адамда кубаныч болот дейт. Ушунчалык бир кубаныч болот. Ал кандай кубаныч десе, лисаима фархатан. Яфрахума иза афтара фариха ва иза лакия раббаху фариха би саумихи. Ораза кармасак кечинде ифтар кылганда ушунчалык сүйүнөт экенбиз да. Alhamdulillah, keşke şeyin cürdük öyle deyip dur. Bayağı yerde suyunu içip, tamak yegende, şunca kuanıp kalasın. Alhamdulillah deyip. Bayağı yerde. Hanan Kuday Tala'ya jolukkanda suyunu etkemiz. İki kuanış var iken. İnşallah Kuday Tala'm bardığımızda oşun iki kuanışlı da nasip kılsın inşallah. Kuday buyursa. Böyle keşke şeyin cürdüğünde bir kadın tamaklı içip koyu oturganda ile sezilet. Böyle bir çını içsen oşun toyup kalasın, kurtarın. Ne güzel. Böyle oşun dile bir deyler yok. Jeyim dep niyet kılsan jep koyup etkesin de bayağı yerde. Az jeyim dep niyet kılsan az ele jeyit ekemiz de bayağı yerde. Biroq keyler var. Tamak jeşin orada karmaganday da. Hem андай адамдар Kuday saktasın. Eğer de sağırlık jebey kalsa keçinde o iki kolu bir tiliga üspet etpey kalat bayağı yerde. Kursağı açıp jönele kança tamak jeyip bayağı yerde. Hem Ramazan ayının uşal kündüzün, oroza menen, tündörün namaz, zikir, tövbe menen biz ötkürüşüz gereken. Anan köýünçe istiğfardy köýrüge açyk gereken. Astagfirullah, astagfirullah degen sözdü köýrüge açyk gerek. Bul degeni astagfirullah degen Allah'ım senden keşirim suraymın degen söz. Kırgızça. Hem Arapça bolsa Allah'ım özün keşir dep turup kırgızça aytsak dele bola öret. Anın eközün manysy bir dele sebep çin yürekten biz Allah Taala'dan keşirim suraşybız gerek. Hem Orazayda mümkün boşunca uykunudan için azaytkanımız jakşı tuğanlar. Uykunudan biraz azaytkanımız jakşı. Anan Kur'an'ı körüge okuyan hareket kılalı. Anan taravihge katışkan hareket kılsak, sebep Bişkek'te bardalı meçhitlerde günde bir paradan taravih okulup atat. Jokdende kel oşal taravihini okup Kur'an'ı hatim kılıp oşal katışkanımız jakşı. Bunda bizde de Kudayım buyursa, oşal taravih baştalgan kadörtünde oca bütöt. Anan Orazada şeytanlar baylanat deyip, bütün işler toktayt özünne gidiyor. Anan, Peygamberin da bir hadisinde gelet, Ya eyyuhan nas, afşus salam ve at'imut ta'am, ve silul arham, ve sallu bil leyli ve nasu niyam, tadkhulul cennete bi salam. Sonun hadisi ekende, ey adamlar, sizler salamdaşkıla, tamağaş bergili, tuğanlardan kol üzbegili, adamda ruhsap jatkanda tünden namaz okugula, amandık menen beyişke kiresinger deydi. Amandık menen beyişke kiresinger deydi. Emi salam degen karasınlar, assalamu aleykum degen söz. Assalamu aleykum degen söz. Bu assalamu aleykum degen Allah Taala'nın tınçlığı bolsun degen söz. Demek bu dua eken tuğanlar bizgeç. Biz Müslümanlar selamun aleyküm deyip durup dua menen başlayıp etkemizde Allah'ın tınçlığı olsun dese ve aleyküm assalam. Sağa da Allah Taala'nın tınçlığı olsun deyip durup birbirimize bu dua kadar hareket etken. Dua menen başlayıp etkemiz. Oşonda biz ne? Beşike kiretkemiz. Beşike kiriş için salamını koyutuşuz gereken. Bizde olsa ne? Tanıganга salam aytabız. Tanımagan adamga kavagыңды bir köp ötüp ketesin bayağı yerde. Ağa dele selamun aleyküm deyip koya ver. Bir o söz dayamazsan. 5 adam tursa Eki tanışın bolsa kelip, eki menen salamdaşıp, üçö menen salamdaşmay ketip kalıp bayağı tavat bolgандай kalıp bayağı derdi. Oşonduktan je assalamu aleykum de opşi jalp şintip koyuş gerek, je bari menen salamdaş gerek da bayağı jerde. Ha, soğuptu, jarım jartlay kılbastan. Ha, emi Peygamberimiz dagı ne? Oşol namazı jönünde bul jerde aytıp jatat. Tünde bir vakit var deydi, saat var deydi. Eğer oşol vakta kimde tuğra kelip kalgan bolsa, Allah Taala'dan kim neni soragan bolsa, oşol soragan nersesini Allah Taala oşonu beret deydi. Gün sayın var deydi anda. Oşondan jok degende orozada tünde oşol vakitte biz hareket kılıp kalışыбыз керек eкен. Jok degende tünde namaz okup, zikir çalıp, Kur'an okup, bir dua kılıp durup, oşol vakitka tuğra kelip kalabı dep ümit kılıp, oşol vakitni izdegenge hareket kıl tuğanlar. Jok degende orozada. Eğer orozada könüp kalsak, Kiyim dağı tünde turup namaz okup dursak, nur üstünden nur. Antkeni gün sayın kaytalanat eken oşal. Ramazan ayında yetim jesirlerge, kede kemgaldarga, muhtajlarga, koşunalarga, jana kayrımdılık uyumlarına jardan berүү deydi. Alarga merim jana ırayım көрсөтүү, ar daima ele ne
imanımızdan bu talabı deydi. Demek daim ele jardam berişimiz gerek. Biz orozada kökürögüz, jürögüz jumşap kalat, oroza bütkөндөн кийин кайрылып солдатский болуп калабыз да баягы жердечи. Жок. Orozdan keyin dagы ошол кайрымдуулук кыла берели туугандар. Себеби билесиздер, кыйналгандар өтө эле көп. Кыйналгандар өтө эле көп. 3-4 ай эт жебеген үй бүлөлөр бар. Кийимине тапса, тамагына таппайт, тамагына тапса, квартирасына жетпеген үй бүлөлөр дагы толтура туугандар. Ошолорго дагы биз кайрымдуулук кылганга аракет кылалы. Пайгамбарга деле ошол не муктаждарды дайыма куру кайтарган эмес экен да. Пайгамбардын ошо бир сөзүндө келет, эгерде тилемчи ат минип келсе дагы куру кайтарбагыла дейт да, баягы жерде. Эми бул ат минген болсо бир мусафир болушу мүмкүн, бир муктаждыгы болушу мүмкүн да анын деле. Биз билбеген жагдай болушу мүмкүн да. Кыргызда деле сөз бар го. Buğday nanın жок болса, buğday sözün жок беле дейт да. Сен buğday nan бере албасаң, жок дегенде бир жакшы сөзүңдү айтып кой дейт. Ата бабалардын сөзү да бул жерде. Жок дегенде орозодо бир кайрымдуулук кылганга аракет кылалы. Эми пайгамбардын ошол хадисинде келет, кедейлерди издегиле, аларды карап көзөмөл кылгыла, силер кедейлер себептүү жардам көрөсүңөр жана ырыскыланасыңар дейт. Ошолор себептүү. Эгер биз күнөө кыла турган болсок, Кудай сактасын, керек болсо жанакы эмелер, чаяндар, жыландардан Алла Таала жалынат экен. Аллахым ушул пендеңди жазалагын, ушул күнөө кылган себептүү бизге жамгыр түшпөй атат деп туруп, адамдардын күнөө себептүү экен да ошон кургакчылык башкалар. Эгер пайгамбардын хадисинде келет, Алла Таала айткан экен, эгер кар-картаңдар, жаш балдар, ошол жан жаныбарлар болбогондо мен бир утам суу бермек эмесмин силерге дейт экен да, баягы күнөөкөрлөргө, капырларгачы. Демек Алла Таала ырайымдуу зат. Ошол жагына карашыбыз керек экен. Эми жамаат ушул берекелүү айда мүмкүн болушунча өткөрүлбестен колдон келишинче биз аракет кылалы туугандар. Аракет кылып, ошо кайрымдуулук иштерин аткарганга биз колдон келишинче биз күчүбүздү жумшашыбыз керек.